batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Samuna kutanina pe kutombola yai bakebo kidilaka ba entrepreneur na kizunga beto ya Congo Central pe kupesa kisalu ya bao mfunu mingi ya tumbuka ya kwenda na ntwala yinja bisalu bakebo kulaka commissariat général ya entrepreneuriat au sport pe loisir ya iguzaka dia tuswa na mbuta Dominique Nkodi ya mbete baunde batukwizaka tula diboko samuna kubongisa ya ba mambu ya bakena kubukidilaka foire ya exposition ya ba œuvre d'art pe ya babima ya kaka ya bakuzaka sala na maboko pe na ntadulu ya beto mosi intope na nkango ya inti ya République démocratique du Congo ya kuzaka salama na ntwala ya inzo ya bisalu ya kimfumu ya kizunga ya Congo Central ya kuzaka vwanda na luya tusu ya tata mfumu ya kizunga dokotolo Gibandu Ndungidi pe ya bantu mingi kuzaka baka bapapela ya lubokodoso pe bamfumu ya bainzo ya bisalu ya kuzaka tala bamambu ya bafua pe ba entrepreneur monekisi ya tata mfumu ya kizunga mbuta Jose Ntedika yande mutukwizaka kindikisa mabonguswa ya bamambu ya nyoso sana metadila commissaire général ya entrepreneuriat mbuta Dominique Nkodi ya mbete mambu ya kele mingi samna kutombola nzailu pe kuzaba kusala ya nkangu ya inti ya République démocratique du Congo belofeza baiti manaka ya kuzaka banda kilumbu ya 10 na yivua ya ngonda tsuka ya mvula mafunda zole 10 zole na zole mekanti yao ndeme kuza kotuswa na kimfumu mbote tope lancement officiel kilumbu ya 10 zole ya mvula ntsuka ya ngonda ya kaka abeto kele pe yao ndegu za manisa kilumbu ya 10 zole na 5 ya ngonda yai. Na manima ya kupesa bapulusu batomabilu batukutuku ya kutambudila tata mfumu ya kizunga kuzaka apesa bao yao na bilumbu meka tuka kuluta kuna ninzo ya babisalu meba kama na palasi ya bakebogilaka etat major tope commissariat provincial ya la police belofeza ba eti ba territoire bao ndekdoza tambula bisadulu ya bao samna kusadisa bapulusu bakwiza kengidila nkango na mutinu mosi ya mbote pe kutani na babima bao pe na bao mosi bauzaka pesa bao batukutuku pe batomabilu kuna na territoire ya Sekebanza ya kilumbu ya 10 na Ivua ya Vwandaka tata conseiller ya ministre provincial kitalaka mambu ya intérieur affaires coutumières pe sécurité ya territoire mbuta papi mambo Luamba yani nde mutukuzaka atambika wana maboko ya commissaire territorial ya bapulusu kuna na ndambu ya Sekebanza ya Vwandaka na meso ngolo ya bamfumu mingi ya bapulusu ba mfumu mingi ya luyalu ya ndambu ina pe bantubidi ya nkangu baunde kuzaka monana kuna batambika kabao yao na mutindu mosi ya mbote yoso ina samu eti bakuza sala kisalu na mutindu mosi ya kufuana nkangu zingila na ndembama nyoso. Na kulandakanaka lukanu ya tata Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde bakebo udelaka décret numéro 22/30 pe décret numéro 22/31 anukuzaka tula dinzaka kilumbu ya 15 ya ngonda 10 ya mvula mafunda zole 10 zole na zole samna kukatula ya bakebo udelaka taxe sur la valeur ajoutée na babima ya inyoso ya kudia pe basima ya kutungila mekanzi lukanu ya ngonda kizunga ya Congo Central ya unde bakena kuzitisa ve atako ngolo ya tata ministre kitalaka mambo ya ekonomi na kizunga ya Congo Central kena kulombaka na bantu ya kimvuka ya Fédération ya entreprise ya Congo FEC na Bonkofi bakwiza landa misiku pe bakitisa bima ntalo mekanti bakena kuzitisa yao KKV na yao bampange ya société civile kuzaka tala pe kufimpa bametu ba yeti mambo yango yao nde bakena kuzitisa KKV bakuzaka zabikisa yao na mbuta Nemi Nkusu benefit ba yeti kukatola TVA ya na babima ya kudia yakele samna kukulumuna antalu na babima nyonso ile bakuzaka sumba lokola loso sukadi mungwa sabuni pe bima ya kaka. Bisalu ya ntungulu ya nzila bakebodilaka boulevard 30 juin na ndambu ya Mwanda ya unde bakuzaka zibula kilumbu ya ntete ya ngonda ntsuka ya mvula mafunda zole 10 zole na zole na tata directeur provincial ya office de voirie et drainage mbuta Michel Kayembe ya ndekuzaka zibula bisalu yango na kubanda kilumbu ina bisalu ya ntungulu ya nzila ngo kena kutatamana na mutindo mosi ya mbodi atako bakena kumona mpasi mingi sana mambo
tadila maza bafusuna bakela maza bisika ya ntama mekanti bisalu yango yaunde eke na kusalama samna kutunga nyoso ina yakele samna kupesa nkangu kezingila na ndambu ya Mwanda pe nkangu nesa kizunga Kongo Central nzila ya mbote ina balenda tambudila kuna na kati ya Mwanda Tamave na maza ya Mungwa awa kubaguza tunga pe dibongo ya maza ya nene ya bakibulaka port en eau profonde yaunde kelomba eti bwala yango kuza vwanda na banzila ya mbote bisalu kena kutunguka na mutindu mosi ya mbote. Beno nya solandaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.